Halo, dobar dan svima, dobar dan grupi. Čekaj, radim kartu, pomeri se. Ok, dobar dan grupi, dobar dan svima. Evo, pošto prvi put radimo, jesemite? Dobro. Ok, nadam se čujemo. Da li me čuju? Pozdravljam sve u ovoj grupi Karate Do Srbija. Želim da se zahvalim našem drugaru Miljanu koji je obezbedio da se ovakav jedan prenos desi. Zahvaljujem se njemu na pozivu i evo odazivam se. Želim da svi uživate u ovoj prilici da zajedno vežbamo ili da pratite ovo naše predavanje. Ja ću pričati i na srpskom i na engleskom zato što u grupi postoje ljudi koji su sa drugih govornih područja pa želim da im njima omogućimo da oni mogu da prate. So welcome everybody to this Karate Do Serbia group, and this is the first time ever live karate training in Serbia. I want to thank my friend Miljan, who is organizer and administrator of this karate group. I want to thank him on this great opportunity to be a presentator here. So this is the first time that we are doing this, so please have some patience. So let me see if this is working and if everybody can hear and see me very well. Dragi ljudi, dragi prijatelji Sveta Karata, evo u dogovoru sa administratorom ove grupe dogovorili smo se da napravimo jedan live karate trening koji će se prvi put desiti sada koliko ja znam ovdje u Srbiji. Ja sam prihvatio sa zadovoljstvom i odabrao sam nekoliko tema koje za nas želim da prezentujem. Odabrao sam temu blokovi u karate u zatvorenom šakom. Odabrao sam da ljude upoznam sa tom temom, zatim htio sam da obradim i da analiziram temu blokiranja i kontraudaraca, takozvane seite i hente varijante blokiranja i kontri, i malo ćemo pričati o strategiji borenja u karateu koristeći ove alate koje ćemo prvo da objasnimo i na kraju ću objasniti jednu katu, odnosno kako se kata može vežbati u malom prostoru u takvim uslovima u kakvim smo svi bili za vreme korone. So everybody, I want to announce that I am going to do now a presentation of close hands techniques in karate. I'm going to do I'm going to do seite and hente strategy of fighting. That means using block and counter attack with the same technique, the same arm, or using one and the another. Okay, and after that I'm going to speak about strategy of fighting using these elements that we are going to speak about in the beginning, and for the end I will demonstrate one kata and how we can do a kata in small space, because you know that we all had this experience during the corona time. We couldn't go out, we couldn't get out, and this is the reason that we had to find out another solutions how to practice. Okay, let me see now. This is something telling me here, and I'm going to start immediately. Ovdje mi kaže da treba frame. Darko? Ok, evo se, super. Ok, ajmo da krenemo. Evo, krenut ćemo sad sa ovim tehnikama, zatvornim šakama. Ja imam svoje asistente. Darko, možda dođeš ovdje, Miloš ovdje. Slobodno, ovo je Darko Tošić, moj asistent, Miloš Marković, moj asistent. So these are my assistants, Darko Tošić, Miloš Marković. We are going to try together to demonstrate you and to analyze all these things that I have been talking you about. Ovdje nam piše da je frame rate mali. Ne znam da li razumeš to? Ok. Ne treba ništa. Ništa, ok. Ok, znači, evo da objasnimo prvo pre nego što počnemo da radimo koncept karatea. Koncept karatea da je to borilačka veština, odbrambena veština u kojoj se mi pre svega branimo. To što mi mislimo da je karate udaračka veština i zato što je to na takmičenja tako predstavljeno, to je samo jedna varijacija
bavljenja karateom. I u tom bavljenju karateom mnogo je bitno da zauzmemo stav, pripremni stav, odnosno kamaje. I kada se spremamo, kada imamo neki napad, bitno je da se spremimo za blokiranje. Tako da imamo 3 vrste kamaja. Gard, gedan kamaje kada su mi ruke dole, imam soto kamaje kada mi je ruka pripremljena visoko i uči kamaje kada imam ruku u srednjem položaju. Zašto imam ove kamaje? Zato što iz ovog položaja ovdje mogu da radim age uke, mogu da radim i tate uke. Ovdje imam blok soto uke koji mogu da radim, otoši uke i tako dalje, a iz ove ovdje varijante mogu da radim tate uke, uči uke, možda i gedan baraj. Znači kamaje je ono što mi treba pre nego što krenem da radim tehnike. So everybody, I want to just tell you that karate is a martial art, and that means that you are defending yourself. We know that karate is most popular in the world, and everybody thinks that karate is attacking sport, and in karate sport, by attacking you are getting some points. But karate is a martial art, teach us how to defend ourselves. In order to defend ourselves, we have to be prepared. So if the opponent is prepared to attack us, please, if you can show me. So he's prepared to attack me. So he's coming to attack me. So I have to be prepared also to defend myself. So this is kamae, one kamae, gedan kamae. This is soto kamae. This is uchi kamae. Three types of kamae, basic kamae, where I'm trying to block. So when he is attacking, this is age uke. When he is coming again, this is for soto uke. When he is coming again, this is from here. Uchi uke or tate uke. So kamae is a very important how to say part of the karate. So I will now demonstrate you the basic blocks in karate. Sada ćemo preći na to da demonstriramo osnovne blokove karate. Radit ćemo sva trojica zajedno, staćemo ovdje i gledat ćemo tamo u kameru. Znači gedan kamae, iz ovog kamae imamo blok age uke. Iz soto kamae imamo blok soto uke. Iz uči kamae imamo blok tate uke. Znači ovo je za regiju glave, radimo 3 bloka. Idemo još jednom, age uke, soto kamae, soto uke i uči kamae, tate uke. Okay, so these are the 3 blocks that we are using to defend if the attacker is coming and attacks to our head. So this is age uke and soto uke and tate uke, every time from the starting position. Okay. Promijenit ćemo stranu da na engleskom kažemo ovo još jednom. Idemo, so from this position, this is age uke block, and then starting position kamae for soto uke, then soto uke, and then uči kamae, and from here tate uke. Ok, promenimo stranu. Idemo sad blokove za srednju regiju, za regiju grudi. Znači imamo ovdje soto kamae i odatle krećemo. Blok je soto uke za kao prvi blok sa spoljašnje strane na unutrašnju. Iz uči kamaja idemo uči uke kao blok. I imamo visoki gard. Ovdje je blok otoši uke. Još jednom, znači imamo soto uke, ovdje imamo uči uke i ovdje imamo otoši uke. Ok? So, for this, ako možeš... Ok, pa poviše. Idi slobodno. So, for this kamae, for this type of blocking, we are using from here, soto uke, Anglisho, uchi uke, okay, i otoshi uke. Okay, again, this is soto uke, chudan, then uchi uke, and then otoshi uke. Okay, idemo sad leva strana. Sad imamo za regiju gedan, znači za stomak, kako se štiti stomak. Idemo ovdje imamo gedan baraj, odavdje imamo nagashi uke i odavdje imamo ura gedan baraj. Okay. Okrenemo stranu, na engleskom pričamo. So, for Jodan region, now we have Gedan region stomach. This area we protect by using this kamae for Gedan barai and this kamae for Nagashi uke, and from here Ura Gedan barai. Okay, then turn around. Okay, so now we are going to do it as a set. 3 for this part, 3 for this part, and 3 for this part. Sada ćemo raditi 3 bloka za glavu, 3 bloka za grudi, 3 bloka za gedan regiju. Idemo polako gore. Znači idemo age uke, priprema, soto uke, priprema, tate uke, priprema. Sad za srednji deo, soto uke, priprema, uči uke, priprema i otoši uke. Sad odavde imamo za stomak, jedan baraj, blok, onda odavde nagaši uke i odavde ura. Okrenemo drugu stranu. So from here, let's go up, age uke and kamae.
Soto uke and kamae. Tate uke and kamae. Then again, soto uke, kamae. Uchi uke, kamae. And otoshi uke, kamae. Then gedanbarai and magashi and ura gedanbarai. Ok, sad promijenimo stranu. Ajmo sad zajedno da radimo nekoliko puta. Idemo svi zajedno. Ići. Priprema. 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 Okay, next, this hand is tate uke, soto, uchi, otoshi, gedanbarai, nagashi, iura gedanbarai. Okay, now we stop here. Okay? Okay. Okay. Okay, this is great. Okay. Evo sad ću ovdje za sekundu da provjerimo da li se dobro čujemo. Još nemam nikakvu povratnu informaciju da li se dobro vidimo, da li se dobro čujemo, ali mi ćemo raditi bez obzira na to sve. Prelazimo na drugi deo gdje ću ja sada objasniti otprilike ovi blokovi na koji način se rade. Evo radit ću sa Darkom ovdje iz levog garda. To. Napad je u glavu. So every time, svaki put pokušavam da sklonim taj napad. Vrati se nazad, kamae, on napada, blok sotu, vraćamo se nazad. Također za glavu, blok tate uke, vraćamo se nazad. Za grudi, evo ga, od soto kamae, blok, vraćamo se nazad. Ovdje u grudi, evo ga, blok uči uke. Također u grudi napad, evo ga, blok otoši uke, vraćamo se nazad. Kada me neko napada u stomak, to može da bude rukom, gedanbarai, to, ili rukom isto blok, ili ovdje rukom tu sa strane, a možda bude maegiri, pa će biti blok gedanbarai, ili će biti blok nagashi, ili će biti blok ura gedanbarai. Ok, sa ove strane više tičemo za Engleze. So the next, so from here, ok, let's staviti ovdje, tako malo ideš ti. To, priđi. Ok, eto, iz desnog stavlja. To. I šta sad radim? On dolazi napad, ja radim blok. I vraćamo se nazad. Evo ga, blok je ovdje, pokrivam se, pariram. Ok, so from this side, so you can see, so you can understand, when we have an opponent, he is coming and attacking us for head, or for the body, or lower body, we are using our blocks to cover ourselves. It's covering ourselves. So, he's trying to make power in his hand. So this hand here is not easy. Opusti ruku. It's not like this. It's not like this. This hand is full of power. We say kime in karate. So this hand he's tight. He's heavy. So if I want to block, I have to find power so I can move him. I have to find power so I can move him. Also here, I have to move him. So this is the aim of practicing karate, where we create our power, how we create our power and how we distribute our power through our hands. So when he is coming, Jordan, this is block, Ageuke. He is coming, this is Soto. He is coming, this is Tate. He is coming to, this is Soto. Then this is Uchiuke. And again, Otoshi. These are the blocks. Then now Maegiri, easy. Maegiri, block. Okay. Or Nagashi or block. And we have Ura gedanbarai. Okay, awesome, thank you very much. Znači šta smo radili, ajmo da napravimo, da se malo vratimo na početak. Znači šta je suština borenja? Suština borenja je da imamo sukob. Sad mi imamo protivnika koji napada. Protivnik dolazi, protivnik dolazi i pokušava napraviti neki napad. Suština je da će ovaj napad biti jak, biti snažan. Zato mi stalno pokušavamo da razvijemo u karateu prvo tehnike koje su snažne. Znači nama trebaju tehnike koje su snažne. Treba mi snažan blok, blok, snažan blok, snažan blok, snažan blok, brz, snažan i eksplozija. Ajmo svi zajedno. Desna strana, ok. Idemo blok, agiju, idemo zajedno. Ići. Sad. Easy, relax. Now. Easy, relax. Now. I relax.
So this is relax now. Relax now. Now relax now. Power. Okay. So this is what we are trying to do in karate. To create power. To pokušavamo da uradimo u karateu. Znači, šta hoćemo da uradimo? Da proizvedemo snagu. Da tu snagu distribuiramo kroz naše tehnike. Znači, ako postoji napad, ko pokušava da me napadne, ono što prvo hoću da uradim, jeste da pokušam to da blokiram. Sad, ako imam protivnika ovdje koji me napada, tako je, i protivnik dolazi napad, ok, i ja imam blok. Ako sam uspeo da blokiram, onda mogu da pokušam da vratim neku kontru. Prema glavi ili prema telu. Još jednom, ako sam uspeo da napravim snažan blok, znači ako mi je to prošlo, ne ako se desilo ovo, nego ako sam blokirao, onda mogu da pokušam da vratim kontru. I sada dolazimo polako do druge teme koju smo danas rekli da ćemo da obradimo, a to je strategija borenja seite i hente, princip blokiranja u karatu. Znači kada vraćamo kontru, drugom rukom, jedna ruka blokira, druga ruka vraća kontru, imamo hente princip kada jedna ruka blokira i jedna ruka vraća kontru. Nemojte da vas zbuni to što ste gledali sportski karate u kome neko kada vas napada radi ovo ili radi ovo i to je dovoljno da dobijete poen u karatu. Mi sad pričamo o drugom pristupu u vežbanju. Znači neko ko pokušava stvarno da vas snažno udara, kao kad hoćete da udarate u džak ili u makivaru, neko pokušava snažno da vas udara. Ako imate takav ulaz, takvo pitanje, onda vaš odgovor mora također bude snažan. Okay, so now we are going to speak about second topic in our today lecture. It's a strategy of fighting with seite and hente principles of fighting. It means that we have one hand is blocking, the other one is counter-attacking. It's called seite principle of blocking and counter-attacking. And also we have one hand is blocking, the same hand is counter-attacking. One hand is blocking, the same hand is counter-attacking. It is called hente principle of blocking counter-attacking. Please don't be confused if you are watching a lot of athletes, sports karate, even JKA karate or WUKO, World Karate Organization, where people are doing karate competition, and you can see that they are doing this, and this. They are trying to take a point, and for your hitting, for your punching, for your kicking, you are getting points. But remember, I didn't have enough time to tell you about my karate experience in life, but I practice WUKO, I practice JKA, I practice traditional karate, all sorts of Shotokan styles karate. I practice them all. I have the opportunity to practice with all the grand masters like Shirai, Noeda, Ota, Ochi, so many of them, Yahara, Kagawa, Kanazawa. I have seen them all really. And the only one that I haven't seen him was Taiji Kaze Sensei, but the style that he was representing, I like the most. I like the most of Kaze Sensei style, I like the most. So in Kazeha style, we are talking about blocks, we are talking about defending ourselves. Ok, sad, tako ljudi, sad ćemo probati prvo da uradimo na prazno te tehnike. Ajmo, se stanemo ovdje, idemo, tu smo, imamo kamae i šta radimo? Radimo blok i kontru, idemo agi uke, gyakuzuki, idemo fudodači, ići. Agi uke, gyakuzuki, kamae. Isto. Ok, tako. Soto čuda. To. Ok, and jedan baraj, nagaši, uradimo, change, ok, again, iš, ni, fan, sot, či, uči, i to što, jedan baraj, nagaši, Iuri. Okay. Now let's see what's happening. Evo ga. Imamo protivnika, protivnik me napada, ja blokiram i rekli smo, prvo što pokušamo da uradimo je kontra gyakuzuki. Ta kontra može ide i prema stomaku. Ok. Sljedeći napad je soto ruke,
jako zvuki. Sljedeći napad je u glavu. Ok, mišljam s ove strane druge. Ok, tu sam, tu si. Kako ja gledam? So, he's the attacker. I'm trying to defend myself and to do a counter-attack because he's coming to block and counter-attack. So, next, okay, and third one, block and counter-attack. Okay, so this is for the beginning. We can block, so powerful block, and counter-attack. Power, and block and counter-attack. It's an exercise. This is just a beginner's level. That's why it looks like 1, 2, and somebody will say it's not realistic. Okay, but this is only at the beginning. This is the first step. Iako ovo izgleda možda kruto i možda izgleda nekome sa strane ko se bavi nekim drugim vještinama dosta kruto i da se ne pomeramo toliko i tako dalje. Ovo je samo osnovna vežba u kojoj mi treba da uvežbamo koje su to tehnike s kojima mi treba da raspolažemo. Kasnije, u sljedećoj varijanti, to će bude dosta slobodnije. Evo, probat ćemo ovdje da demonstriramo. Znači, da ako ti napadaš, idi malo nazad, da se bolje vidilo to, i sad ti napadaš blok. Ovo je blok kontra. I vraćamo se tu. Ovo napada blok kontra. Napadaš ovdje, blok i kontra. Evo ga, i kontra. Također ovdje, i ovdje imamo, tu, ok. Znači, ovo možda postane malo dinamičnije, ali nikad ne treba da zaboravimo da ovaj protivnik ovdje, da ovaj protivnik kada napada, on će kada bude napao, posle bloka, on neće ovdje čekati, nego će vjerojatno blokirati, pa će posle ovoga nešto se desiti. Ili će on prvi da mu udari, što je realno, jer on je taj koji je prvi počeo sukob, u prednosti je, i kada on bude napravio ovo, ja ću morati razmišljati o rješenjima. To se zove strategija borenja. I onda ovdje ima više rješenja. Mogu ponovno da blokiram, da se slonim u stranu, mogu da izađem nazad kada vratim koncu nogom. To su neke teme možda za neki drugi put. Ok? So from this side, please. So, from this side, please. So, when he is coming, ok, idemo ovdje ovako, so, ok. Idemo 3 puta, radimo više. Tu, ovdje je. Block, contra, and counter attack. So, from here, what we want to do, we want to check ourselves. When he's coming, do we have a power? Are we here tight enough? Do I have power or I don't? So, I want to have good stance, good power, good technique, and I want to have good distance and good control. After block, I'm doing counter-attack. Also, I'm having this, I can hit him, but I don't want to hit anybody. I'm just doing this. Okay, so for the beginning, this is just analyzing one hand, the another hand. But never forget, he is not going to stay here like Makiwara or like a boxing set. He is after this going to react, and he's going to block. And after this block, he's going to do something because he's faster and he was the first to attack. So after this here, this is called strategy. I can do this and do this. I can go to the side and do this and this. I can maybe go to the side and use leg techniques. I can go back and use leg techniques. I can go back and attack. This is called strategy. And this is for some other topic, for some other time. You understand? But for now, this is what means Seite principle. One hand block, and other one is attacking. One hand block, attack. Very powerful, block and counter attack. Okay, but this principle has one flow. Dakle, ovaj princip koji smo sad pokušali da pokažemo, da jedna ruka napada, blokira, a drugom rukom vraćamo kontru, to je osnovni princip blokiranja i kontru karate, ali on ima jednu manu. On je mnogo snažan, razvijate veliku snagu, ali on dosta sporo, jer posle bloka snažnog, vi pokušavate napraviti snažan udarac, ali između postoji veliki prostor. I ta brzina koja vam tu fali je minus, jer će vaš protivnik vas napasti. Vaš protivnik neće napadati stalno tehnike
pojedinačne. On će napadati 1-2, možda će biti 1-2-3, možda će biti 1-2-3, pa nožna tehnika. Znači protivnik napada, on je protivnik, za sada je partner, pomaže mi, ali on će napadati. I mi treba da razmišljamo sad kako se tome suprotstaviti. E pa evo kako, tu je ovaj Hente princip jako interesantan. Kada mi dođe napad, beži malo ovako, kada mi dođe napad, beži malo nazad, to malo nazad još, ok. Kada mi dođe napad, ja napravim blok, pa da ne bih ovom drugom rukom radio, ova ruka koja je u kontaktu s njim, ta ruka vraća kontra. Blok, kontra. Za Soto ruke ovdje imamo Soto, blok Soto i Yokozuki ovdje, Yokozuki, tu. Znači imam blok i kontra. Za ovdje tate ruke blok, imam blok i evo ga urazuki. Znači ruka koja blokira, ta ruka vraća kontra. To se zove Hente princip blokiranja. Ajde da vidimo sad kako to izgleda sa druge strane sa Milošem, a pričat ćemo na engleskom. Znači imamo ovdje, staćemo ovako, evo miš, ok. On dolazi i ja imam ovdje blok. Age ruke, tate zuki. Znači blok kontra. Ovdje imamo Soto ruke, Yokozuki. Ovdje imamo tate ruke, blok kontra. Kontra je urazuk. Dakle, blok i kontra moraju da budu brzi. Ako me dolazi grudi, so from this position, this is block, this is counter-attack. Block and counter-attack are almost like one move, like one technique. He's coming here, this is Uchuki Kizami, like one technique. It's so fast. This, Otoshi Uraki, this is very fast. If he's coming Maegeri, this is Maegeri and Tate. This is Nagashi, all the way here. Or Ura jedan blanara, 1, 2, 1 hand. So the other one is free. Okay, this is called Hente principle of practicing. Now let's try a couple of times with my friends, with my instructors. We are going to just analyze this principle in a high position. So here, Age Uke Tatezuki. Soto kaman. Soto Uke Yokozuki. Uchi kaman. Tate Uke Urazuki. Okay. Soto Uke Chudan. Kizami. Uchi Uke Kizami. Otoshi Uke Uraki. Jedan Barai Uraki. Nagashi Tatezuki. Ura Gedan Barai. Otoshi Uraki. Okay. Change. So how we practice this? In a high position, or in a low position, or by changing positions up and down, but this is the base. So we have block and block and counter attack. Here again, 1, 2. Yes, go fast. 1, 2. Yes. Soto Kizami, Uchi. Otoshi. Jedan Barai. Uraki. Nagashi. Tatezuki. Imamo ovdje Ura jedan Barai sa Otoshi Uraki. So, ako napada Maegeri, this is Maegeri block kontra. Maegeri, this is block kontra. Maegeri block kontra. So this is fast. So, Seite principles are more powerful but slower. Hente, faster, but not so much power in it. Dakle, u čemu je razlika između ova dva principa? Razlika je što u prvom Seite principu razvijate ogromnu snagu, imate jako veliku snagu, dobar je taj princip vežbanja za razvoj gornjeg dela tela, vežbate snažno, jake tehnike, snažne tehnike, one su malo sporije, razvijaju spora vlakna, ljudi koji su stručnjaci to mogu malo bolje da razumeju, ali razvijaju veliku snagu, ali imaju manjkavost u tome što je to sporije, što to sa protivnikom neće biti dovoljno brzo. Ali Hente, on nadomešćuje taj manjak, jer su te tehnike brže za kontrolu, ta ruka brže radi, jedna druga, brže radi. 1, 2, ovo je brže, ali je snaga manja. Ali nam nekad za protivnika u našoj strategiji, ako se borimo sa protivnikom, nije ovaj potrebna velika snaga. Nekad hoću da budem snažan, ako mi da, meni ja napad samo, on mi da veliki napad,
malo nazad, aha, ok, veliki napad, ja hoću da budem snažan, ja hoću da ga oborim. Ali recimo ako je protivnik možda nije toliko, možda je malo slabiji, možda hoću da pokušam da reagujem malo brže. Ako hoću da reagujem brže, onda ne mogu da napravim velike kontrakcije na telu. So, I just spoke about comparing these two principles, Seite and Hente, and just saying that Seite is very good for building power, for building strength. You are using both arms, so much muscles, creating so much power. And the good thing about it is good for practicing technique. But in strategy, if you have an opponent, it's not so very good, because you are often going to be slow. So that's why you need to practice Hente. So if you want to, if you have your opponent and you want to beat your opponent, you have to be faster than him. So that's why you are using one hand as your opportunity. You are faster, but you don't have so much power. So you decide. That's why after closed hand techniques in karate, we have open hand techniques. We have leg techniques. We are doing leg techniques. Then we are doing connections. And then we have katas. Then we have sparring. And then we have strategy of fighting. When you know all of that, then you have strategy and you have to choose what you want to use with your opponent. It depends where you fight, with whom you are fighting with. Is he better than you, stronger than you, faster than you? Who is he? So if you have all that tools, then you can use them considering the situation in what you are. Now, okay. Sad smo pokazali, uradili smo prvo blokove zatvorenom šakom, pa smo onda uradili Seite princip i Hente princip. Evo uradit ćemo 2-3 tehnike samo da vidimo koji je dalje nastavak i kako se dešava dalje priča u našem karate treningu, da ne ostanemo samo na ovom, rekao bih, predškolskom ili osnovnom školskom obrazovanju u karateu, gde je to problem naše karate zajednice, većina naših vežbača, ljudi koji se bave karateom, ostanu na tako, da kažemo, nižem nivou. Postoje i viši nivoi. Ajde da ću sad malo pričati o strategiji borenja. Dakle, šta se dešava kada imam protivnika ovdje koji je sa strane, on napada i dolazi jedan napad i ja napravim blok i napravim kontru, ali on blokira. Šta se tad dešava? Znači, ja više ovdje ne mogu da ostanem jer sam suviše blizu i prvo šta učimo jeste da se pomeri nazad na sigurnu distancu, gde on ne može da me dohvati. Ako ne može da me dohvati, to je prilika da iskoristim nožnu tehniku, jer noga je produžena ruka. Idemo još jednom. Znači, kada on dolazi, imam ovdje imam blok, kontru, on će to da blokira, ako pokušam da raditi neku kontru, ja moram se povučem na sigurnu distancu. To je prilika za mene da iskoristim nožnu tehniku. Ok, ako mi dođe ovaj napad, ja koristim sotuke, recimo, evo ga, kontra, to je jedan baral, ako on krene udari, ja se povučem nazad, evo je prilika za malaši gen. Naprimjer, ako dolazi još jednom, ovdje imam take ruke, kontru, izaću na ovu stranu sa joku gen. Ok, sad ćemo to da probamo da provežemo. Ok, stojimo tu i ovdje radimo. Age ruke, jako zuki, subijaši nazad. Maje gen. Promenimo stranu. Pa onda, ajde ruke, jako zuki, cubljaš, majde, i promenimo stranu. Ok, ići, 1, 2, 3, majde, 4, i promenimo. Ni, i promenimo. 2 puta sami, znači me. Ići. 1, 2, malo nazad, majde. I promeni napad. I povuče se na ono opet. Ok, ajmo ovdje staviti levi stav, soto ruke. Idemo, soto ruke, jako zuki. Sad se ovdje malo povučem nazad i na stranu na vašu gdje. Promeni stranu. Evo ga, na primjer. Soto ruke, jako zuki, malo se povučem i prilika za nas da napravimo jedan malaši gdje. Ok. I 1, 2, nazad, 3, and 4. I promeni stranu, desna strana. Come on, ići, blok kontra i nazad. I izlaz stranu u vašu gdje. I vratim se levo stranu. Ajmo još jednom, idemo, blok kontra. 1, 2, nazad.
I izlazno vaš šigeri. Evo je 3. Može ići. 1, 2. Nastavi. I ovdje blok. Ok. So, what we tried to explain right now is how we connect block and counter-attack techniques with leg techniques. Why? Because when you have the opponent, which is here, and then he is coming to attack, what's happening now? This is block. If I could manage to block this, after block I am trying to hit him, but never forget, he is the one who attacks. He is in a better position. I'm not sure that it's so realistic that he's doing only one attack and I can do 2 techniques. It's very complicated. It's good to go there, to think about this thing, but it's very complicated. So, let's think further. So this is block, this is counter-attack. Usually he will block this and try to hit us. That's why we have to move back. When we move back, then we can do other techniques. Then it's our chance. That's why when you're moving back, because your leg is an extended arm, so when I'm here, our arms are the same length, but when I'm on a good distance, safe distance, I can use leg. Okay? So from here, when I'm on the safe distance, this is distance for Maegeri, for Lava Shigeri, for Yoko Geri maybe, for Ura Ushiro Geri, okay, or Ura Mavashi Geri, or Yoko Geri, or Maegeri, so that's why we have to have all those tools. Ok, evo, pre nego što krenemo na sljedeću i na posljednju temu za danas, ja ne bih želeo da bude ovo neka predugačka prezentacija, jer nisam siguran u stvari ni da li se dobro čujemo, ni kako ovo funkcioniše, nemam nikakvu povratnu informaciju, još uvijek se slabo snalazim s ovim stvarima, samo znam da idemo uživo, jel ide tamo? To je dobro, ali ovo ćemo ponoviti koliko god bude potrebno ovaj puta, jer nam je ideja da promenimo neke stvari u karate svijetu, prvo u Srbiji pa i dalje, ali o tom potom. Ajmo da rezimiramo šta smo radili do sada. Znači, počeli smo time što smo objasnili koncept karatea kao borilačke vještine, u kome je kamae jako važna stvar, jer morate da imate kamae kao pripremu za neki blok, i ako neko ima, molite, daj mi samo Gedan Baraj, skoči u mene Gedan Baraj. Iznenadi me, Gedan Baraj, skoči. Ja moram da se pripremim. Ako je on pripremljen, zašto ne bi bio ja pripremljen? Zašto da stojim ovako? Zato služi kamaje. Evo ga kamaje, ovdje ja mogu da reagujem. Evo ga drugi kamaje, ovdje mogu da blokiram. Evo ga treći kamaje, ovdje opet mogu da reagujem. Znači ja imam kamaje, ja sam se spremio. Znači imamo kamaje, jedan kamaje, soto kamaje, uči kamaje. Kao što se on sprema za napad, tako se ja spremam. Evo ga jedan kamaje, evo ga drugi kamaje, evo ga kamaje dobro. Iz ovog kamaja radim blok kontru, iz ovoga ili ja se krećem normalno i imam svoj kamaj, kao što se i protivnik kreće i napad. To je ideja vežbanja na karate. Znači imate adekvatnu pripremu ako želite da se branite. Razumete? Onda smo napravili seite, jedna i druga ruka, hente, ista ruka blokira kao u kata Heian Idan. To je kata Heian Idan ili Heian Sandan. To su kate kojima se koristi hente princip. I onda smo napravili strategiju borenja, uzeli smo samo jedan mali detalj i rekli smo ok, imamo blok kontru, nije sigurno, vrati se nazad i vratimo kontru nogu. Samo da dozvolite mi samo da ovo kažem i na engleskom jeziku zbog ljudi koji su sa drugog govornog područja i koji prate ovu grupu. So, before the end part of today's lesson, presentation, or whatever you like to call it, because I'm not sure even, I don't have information. Do you hear me? Do you see me? Am I speaking too loud, too fast? Do you understand me? I don't know anything about this right now. I will know it when we finish everything. I just want to recap what we did. So, we explained in the beginning that karate is a martial art that where we are learning ourselves and teaching others to defend themselves. So,
if somebody is attacking, I have to have kamae. Kamae, the basic kamae is jedan kamae, uči kamae, sota kamae. These are kamae where I'm ready for interaction with the opponent. So if he is ready, okay, I'm ready. So then we said, okay, but if he is coming, what we are doing? I'm Mišo Dadašmin. Daj mi jedan, skoči jedan baraj da me jedan iznenačiš. Jedan baraj, hopa, ja sam došao tu. I imamo prvi napad, ovdje je kontra, pa se da s ove strane, ok, ima drugi napad, noti kontra, onda treći, ovdje je, tu su. That's Seite principle, one hand, the other hand. So, but if everything is going too fast, and I need to be faster, then when he comes very fast, I'm 1, 2. I'm trying to use one hand. When he's coming down, 1 and 2. So 1, 2. Okay, and then we are trying to fight. Okay, Seite, Hente, strategy of fighting, Kamae, blocking, counter-attacking, and then strategy. What if when he comes, he's coming, this is block, I don't succeed, he's blocking this, and he's going back. That's why I bring legs as a strategy of fighting. So, when he comes, this is 1, 2, okay, here. So, how we, from stance, from kamae, from block and counter-attack, we are going up and up. We are developing ourselves, and now we have block, counter-attack, moving and using legs. Moving, using legs. Using legs. Using legs. Okay. Next, for the end, I want to show you how you practice kata in a small space. Okay, this is what I want to show you. Za kraj imamo samo još jednu temu, a to je kako vežbamo katu u malom prostoru. Pošto ćemo mi gledati u kameru i gledamo sve vreme u vas i dosta je bilo Zoom treninga i uradit ćemo katu tako što nećemo raditi katu normalno pa da okrećemo leđa i se vraćamo nazad, nego ćemo uraditi katu u malom prostoru i da sve vreme gledamo prema kameri tako da možda pratiš sebe. Izabrali smo katu hand and down. Ok, let me do it together. To, vidite malo još. Ok. So hand on down. Ok, ići. 1 i 2. Idem jedan napred i još jedan napred. Ovdje na stranu mi okugeri. Na stranu mi okugeri. 1, 2, majegeri, tu. Sad vratimo na strana. Majegeri, 1, 2. Sad imamo desna strana. Ovdje majegeri, 1, 2. Ovdje imaš blok, idemo nazad blok, idemo hvat, idemo leva strana, desna strana. Okay. So, now we're going to do it again, don't worry. So what we did actually, we are doing kata in a small space and watching all the time into the one direction. Why? Because of so much Zoom training, so much connection through the internet because of the COVID and Corona and everything. So that's why I want to see what my students are doing. I want to see myself what I'm doing. So what I did, I just didn't turn back. I'm doing kata always to the one side. Considering how much space I have, I can go forward and backward and left and right and here and like this. I can do kata on one spot. On one spot I can do kata. That is what my legs are doing. You understand? So I can here, I need really 1 square meter. Ajmo još jedno gledamo. Tu smo. Gledat ćemo da radimo nekako mjesto. Može? Ajmo ići. 1, 2, 1 napred, 1 nazad. Imaš na stranu 1, 2. Sad ovdje maje gdje pa ostaneš u mjestu. A ovdje povučeš nazad. Maje gdje a onda druga strana. Maje gdje pa onda ovdje 1 napred, 1 nazad. Hvat. Šut.
Ok, evo ovo je ideja. Ovo je ideja. Znači čak se na trojica na neka 3 kvadrata ili ako si sam u kućnim uslovima, negdje oko 3 kvadrata možeš da uradiš cijelu kartu. Ok, so this is the idea. Now, what is important to this? This is, we are trying to do kata. Stances are as good as you can make them. You are moving your legs like this. One step forward, one step backward, one step left, one step right. And you can do it in one spot. You are moving your hands, you are doing your kata, and you are practicing only now how to do it in a small space. I think it's a very good exercise, especially because of the Corona, COVID, and so much Zoom and online trainings or meetings that we all had. So I think that this is a very good thing to have. Ok, ljudi, evo sad, pošto je prošlo 45 minuta, ja ne bih više da ovo odugovlačim, volio bih samo na kraju da kažem nekoliko stvari. Još jednom želim da se zahvalim našem prijatelju koji je osnivač grupe Karate Do Srbija, koja ima preko 1100 članova, da se zahvalim na pozivu da održim prezentaciju, da budem jedan od predavača koji će govoriti ovdje i nadam se da će se i drugi predavači javiti, drugi naši instruktori, druge karateke, da će se javiti sa nekim temama, da ćemo napraviti jedan karate okrugli sto gdje ćemo svi moći da analiziramo, debatujemo, pričamo bez ikakve svađe, bez ikakvih problema, nego jednostavno da pokušamo da unapredimo naš karate, da unapredimo našu karate zajednicu, jer ja vjerujem da karate služi da povezuje ljude i da napređuje ljude. Znači, karate is connecting people. Ja sam ovu temu danas odabrao, evo prvi put sam ovo probao da uradim, nadam se bilo ok, ja ću se posle ovoga javiti svima u linkovima koje ću vam poslati, ja ću vam poslati neke linkove sa mog YouTube kanala, molim vas zapratite YouTube kanal, lajkujte, dobijat ćete nove video zapise, ja ću odgovarati na pitanja, slobodno se javite, sve je to, eto reći ću još jednom, ovo je besplatno, nema nikakvih kotizacija, mi jednostavno hoćemo da na ovaj način probudimo karate zajednicu, napravimo taj karate, vratimo karate u to što nam je karate dao tokom svih ovih godina, mi uživamo u celoj toj priči i eto kažem, da ćemo i druge, da tako se izrazim, inficirati ovom idejom. Također želim da pozdravim i našeg drugara Slavka Bubala koji radi na malo širem, da kažemo, tržištu od Srbije, on ima grupu koja se zove World of KZH, također njemu želim da se zahvalim na pozivu jer ću u toj grupi uskoro održati također jedno predavanje sa određenom temom gdje ćemo također da pokušamo da predstavimo i srpski karate i srpske karateke i da iz toga svega izađe nešto dobro i to je ono sa čim želim danas da završim. Ja ću na engleskom jeziku da se obratim ljudima koji su članovi grupe a ne razumeju srpski jezik i onda ću vas sve zajedno pozdraviti i da vam se još jednom zahvalim što ste mi dali ovakvu priliku. So for the end, my good friends from all over the world who are the members of this karate group, I want to thank first the administrator of this karate group, Mr. Miljan, who invited me to do this lecture, to do this presentation of karate. We are all trying to give back karate just a little bit because we all gain so much from karate, from all instructors, many senseis and all sort of things. So this is our way that we want to contribute karate community. I am the first one who is doing this live training, and I'm inviting all the others to participate, to be our guests, and to also represent their karate or whatever they are doing. I want to just remind you that I have my YouTube channel, and I want you to subscribe it, to like the videos, and you can find there so many videos that I have been doing and I will be doing. And after, when we finish this live, I will put a link with my videos in which I'm demonstrating the topics that we did today: closed hand blocks, counterattacks, and certain things. Please, if you want, you can write to me, you can write in this group. Let's try to all to be better guys, better men. I just said in Serbian later, karate connecting people. I really believe that karate is connecting people. I'm really enjoying doing trainings, doing lecturing, and
practicing with all these people. Na kraju želim da, for the end, I want to thank my two students, my student Miloš and Darko. They are also my karate instructors in the club. They are also, I can say with so much honesty, they are my friends. For so many years we are practicing together, and I want to thank them because they are sharing the same idea with me. Za kraj samo hoću da se zahvalim i predstavnicima karate kluba Tako iz Gore Milanovca koji ove godine slavi 51 godinu. Tu su Miloš i Darko, moji karate učenici, moji karate asistenti, karate treneri u klubu, ali moram da kažem sa velikim zadovoljstvom i moji karate i uopšte prijatelji, jer se toliko godina poznajemo i ja želim da im zahvalim zato što su danas ovde sa mnom sa idejom da svi zajedno nešto podelimo. Dobri ljudi, ja se sad još jednom svima zahvaljujem, vidimo se nekom drugom prilikom, molim vas javite se sa nekim komentarima da vidimo kako je ovo ispalo, nadam se da je ovo bilo ok, ako nije da popravimo i da idemo dalje. Budite snažni, budite jaki, trenirajte, vidimo se nekom drugom prilikom. Everybody, bye, thank you very much, I hope everything was okay, please write the comments, share, ask whatever you like, please stay strong, train hard and see you some other opportunity. Thank you very much. Boss. Evo ima sad šta sliša. Darko, dođi vam, da ima sad. Čekaj, znam to, ali moram da ga sačuvam. Završi video prenos. A možda da ispričam neki vic, čak to nisam. Dobro, završi video prenos. If you end this live video, you'll be able to choose if you want to save or delete it. Završi.